Okay, ndabashuje kandi mbahaye ikaze nshuti bakunze ibiganiro tubategurira umunsi ku wundi. Iyi ni Indatwa Rwanda TV, aho tugenda tukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino, haba hano iwacu mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi, ariko cyane cyane nyine aho twibanda mu turere dutandukanye twaha iwacu mu Rwanda, muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu ngubu Perezida Donald Trump wayoboraga Amerika ubu ngubu uhanganye mu matora na Joe Biden, ubu ngubu hakomeje kugenda avuga yuko ari kwibwa amajwi ndetse ko hatazigera yemera gusohoka muri White House mu gihe imyanzuro y'ibyavuye mu matora yazagaragara ivuga yuko hatari we watsinze amatora. Ibi ngibi akomeje kugenda abivuga nyuma yaho yatanze n'ikirego nyine mu rukiko rw'ikirenga, akavuga yuko amajwi hari kugenda yibwa. Reka rero nkubwire ko hari byinshi biri kugenda bivugwa kuri aya matora ya Amerika, ndetse nkubwire ngo niba utari wamara gukanda abone cyangwa se kuri subscribe kuri wowe ukoresha ururimi rw'icyongereza, ndagusaba yuko wabikora maze tukajya tubana umunsi ku wundi tukugezaho amakuru agezweho aba ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Nk'uko rero nari maze kubikubwira, Perezida Donald Trump kuri ubu ngubu hakomeje kugenda akora ibintu bitandukanye ndetse biri kubera benshi bitangaza, aho ubu ngubu benshi hirya no hino ku isi bafite ubwoba ndetse bakaba bahangayikiye Amerika, aho babona yuko Amerika nk'igihugu cy'igihangange ndetse kidakunze kurangwa n'intambara, ahubwo gifata iya mbere mu guhosha intambara mu bindi bihugu. Izo ntambara cyagiye gihosha cyangwa se nyine ubu ko cyagiye cyitwararika mu bihe byashize, kuri ubu ngubu biragaragara yuko muri Amerika hashobora kuba intambara ishingiye ku byavuye mu matora, aho Donald Trump ahanganye na Joe Biden. Ubu ngubu bikaba bigaragara yuko Joe Biden ari we ushobora gutsinda aya matora. Tubikesheje ikinyamakuru The Guardian, baravuga yuko Donald Trump kuri ubu ngubu amaze kugenda agaragaza ibintu byinshi cyane bigaragaza yuko atazemera kuva muri White House, ahubwo yuko bagiye gutangira imyigaragambyo, aho bari babihereye ku mbuga nkoranyambaga. Abashyigikiye Trump nyine bakagenda batangaza ibintu bitandukanye birimo kuvuga yuko bari kwibwa amajwi, ariko abahagarariye imbuga nkoranyambaga nka Twitter, Facebook ndetse n'izindi bakaba bamaze kugenda bahagarika ubutumwa bari kwandika bagaragaza yuko bari kwibwa mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu intangiriro z'iki cyumweru hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, murabizi neza yuko mu minsi ishize yatangaje yuko hari we watsinze amatora, mu gihe ababishinzwe cyangwa se abashinzwe kubarura amajwi bari batari barangiza kuyabarura, aho yavuze yuko ngo yatsinze amatora ngo kandi ngo akaba yari yibwe amajwi. Ibi ngibi rero bikomeje kuba ikibazo cyane nyuma yaho atangarije ibi ngibi, noneho bikaza kugaragara yuko Joe Biden bahanganye kuri uyu mwanya wo kuba umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika amurushije amajwi. Ubu ngubu byabaye intambara ikomeye cyane ndetse bitera benshi guhangayikira Amerika, kubera yuko bigaragara neza yuko hashobora kuvuka imidugararo ndetse n'imyigaragambyo ikomeye nk'uko byatangiye ku munsi w'ejo, hagenda hagaragara uduce turimo imyigaragambyo kubera aya matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu tuvugana turi ku munsi wa gatatu, abanyamerika bagishakisha perezida uzayobora iki gihugu. Umunsi wa gatatu nk'uko nari maze kubikubwira nyine ukaba wageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi hose, abantu benshi bagitegeranyije amatsiko kumenya uza kwegukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu hagati ya Joe Biden ndetse na Donald Trump. Ku munsi wa kabiri w'ibarura ry'amajwi muri aba bakandida babiri nta n'umwe wigeze wiyongeraho n'inota na rimwe, nk'uko leta esheshatu zisigaye zitari zakagira icyo zitangaza ku majwi yavuye mu matora. Birasa ariko nk'aho Joe Biden ari we ufite amahirwe yo kwegukana intebe imwicaza muri White House, gusa nanone Trump nawe ari hafi aho, kuko imibare irerekana ko ashobora kuza gutungurana
akisubiza uyu mwanya w'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibintu bibiri ushobora kuza kubona mu itangazamakuru kuri uyu munsi wo ku wa gatanu cyangwa se ku munsi w'ejo. Ni inkuru zifite umutwe ugira uti Biden yegukanye umwanya w'umukuru w'igihugu yanikiye bidasubirwaho Donald Trump, cyangwa se ukaza kumva indi nkuru ifite umutwe uvuga ko bitunguranye Trump yisubije umwanya w'umukuru w'igihugu atsinze Biden. Ibingibi byombi rero uze kubyitega kuko ni kimwe mu bishobora kuri buze kuba bitangazwa ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye bitangaza amakuru hirya no hino ku isi. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda nayo yaratoye kuko abaturage b'iki gihugu barenga 100 basanzwe batuye cyangwa bakorera mu Rwanda babashije kohererezwa impapuro z'itora, maze baratora impapuro zabo bazisubiza muri ambasade, aho ambasade nayo yazohereje muri Amerika hifashishije uburyo bw'iposita. Naho muri aya makuru ntago twabura kukwibutsa bimwe mu byagiye biranga amatora ya Amerika mu gihe cyashize, aho mu gihe Trump yatsindwa aya matora yababaye perezida wa kabiri unaniwe gutsindira manda ye ya kabiri mu myaka irenga 20 ishize, kuko byaherukaga kuri George W. Bush watsinzwe na Bill Clinton mu mwaka w'1993. Naho abandi bananiwe gutsindira manda yabo ya kabiri ni William ndetse na Gerald Ford ndetse hakiyongeraho n'uwitwa Jimmy Carter. Abo ngabo nabo bagiye bayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda imwe gusa. Kugeza ubu mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, Biden aracyakeneye amajwi 270 ngo yinjire muri White House, cyo kimwe ndetse na Donald Trump ugomba kugira ayo majwi kugira ngo agume kuri uyu mwanya muri manda y'imyaka 4 iri imbere. Hasigaye amajwi yo muri leta 6 zigomba gutanga intsinzi. Kugeza ubu Biden ari imbere n'amajwi 268 mu gihe Trump akiri nyine inyuma ye n'amajwi 200 ndetse na 28. Muri leta ya Arizona abashyigikiye Trump ku munsi w'ejo bigabije imihanda bavuga yuko nyine batishimiye ibiri kuva mu matora, bakavuga ko ahubwo bakomeje kugenda habibwa amajwi. Aya rero nta makuru tukugejejeho ahangaha ku Ndatwa Rwanda TV, ariko nkwibutsa yuko ushobora gukora subscribe, share ndetse na like, ukibuka no gutanga comment kugira ngo utange inama cyangwa inyunganizi, cyangwa se hube wagira ibyo ushima cyangwa unenga ku makuru tuba twagiye tukugezaho ahangaha ku Ndatwa Rwanda TV. Reka nkwifurize gukomeza kunogerwa n'ibyo urimo byose. Amakuru yacu nakagaruka turaje mu kanya tukugezaho andi makuru haba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi.